Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki khulumela phezulu usondele kwi mic ivoice yakhe phansi noma usayithitivate ubambe talk yeah buwe ntate yebo introduce yourself yebo sanibonani hayi buyela kwi mic azali buyela kwi mic ngibele kwi mic yeah yebo sanibonani obingelelayo uquality wakabiyela olondi yeah abaningi bayamazi kakhulu kazi kuma social media owaziwa njengowabiyela I think bonke bengibatshela ngizobe ngiwiva FM namhlanje balalele nje manje kuyi Vibe uQuality usefikile abafethu ushayile out don't be shy khuluma nje uQuality don't be shy wazi yazi ithi yaquphisa ke singekho ithi nje wasolundi osuka lapha uke wabona ishayile lento iphile ishayile iphile sikhokho ishayile iphile kala phansi okay bafowethu uQuality wabiyela obingelela iyo ke manje yini kuyitshela iyo ke manje qhubeka boy qhubeka uyona ke manje le uyabona manje ngisho usikele kayi uyagala vantage was bafowethu uQuality wabiyela lo obingelelayo yeah umfowabiyela lo olondi la ngidabuka khona yeah ngokuhlala anginayo indawo engixeke kuyona emadrobheni ngihlala ekhaya nje olondi kodwa ngiseGoli naseThekwini lapha so uyavayo olondi after this mangisuka lapha ngiyahamba ngiya eGoli mhlambe ebusuku namhlanje yebo okulethe eVibe namhlanje akhona okokuqala ngifike lokuzaneni ngiba ne-interview eVibe ngike ngaba nayo enyakeni ophelile if I'm not mistaken but namhlanje ngize ngokuzokwethula ingoma kaQuality ekhishwa uQuality yeah ehambisana nomnqobi yazo nomnikezo wangubani sure yes ingoma ekhishwa uQuality the most people bebengalindele ukuthi uQuality wake benengoma ukukhishwa why bebengalindele bathini kwethu azwali why bebengalindele ukuthi benengoma izinto engizenzayo zikuseceleni kakhulu ukuthi ngingacula noma ngingakhipha wenzani eceleni sometimes kokunye nginama event enzwa yimina akulinde ukuthi umuntu uqasha abaculi naye ngamthola awutiri yakwenza kade kwenza olunda ngithi kugumba fest uyakwenza mina okwamakufana nokutira bazama ngawo umculo kuphela ngiyakutshela nje kade organize event otira ukusona okuhlala kwabo bawumculo baku-industry yomculo yeah ikuplo ukuthi okwenzayo azwali ukuthi nje mangibe ngena endaweni ephilile nezinto ezidurayo angifuni ule enterprise yokuthi ngidashukele ngifuna le enterprise le batshaza wonke umuntu like yeah like if ungasho noma yipi ngokuqala owapha umsakazo la eVibe imoto owapha imoto nangi lo msakazi lo le moto ahamba ngayo wayiphiwa yimina nje ithi uyazana true or false masikana true Uthela ukuchoma nje uthi wathenga imoto ebizayo wathenga imoto kade uyasakalela waphiwa no bafethu ukuphiwa kwanombani it's fine but what I'm saying no siyabonga mfethu sikushayela izandla for that sikushayela izandla sambisana nohloniphani kodwa omdala siyakubongela Quality mfethu mina nginombuzo mfethu engifuna ukubuza kuwena uQuality waziwa nje ngabantu abadume kakhulu ngakulomculo wesito mhlambe nangendlela agqoka ngayo kube ngani mhlambe ukhetha ukuthi wenze lolo ohlobo lomunye umculo ofeature abanye abaculi kodwa ungenza umaskandi mhlambe mina bengibona ukuthi mhlambe omunye uzothi isupport obuzoyithola kakhulu makuthiwa wenza umaskandi yeah kunjalo isupport eningi bengizoyithola ngumaskandi kodwa abantu abangikhonzile abantu abangithandayo ithi ayithi ulandela ukhuzana ulandela umthandeni ulandela uDumakahle ulandela inkosi yamagcwama noma uthi ulandela uQuality umkhonzile if sengicula ingoma kaMaskandi mhlambe izoyibheat ingoma yalo muntu oyeqhawe lakho sengiyaphuma enhlizweni yakho because sengike ngiqhathanisa ukuthi uQuality yamhlulu sibanibani amanje ucabanga ukuthi mhlawumbe uma ungacula eyakhe ingoma Maskandi uzoba nabo vele abantu abangaxebuka ngoba nabo okhuzani bathanda nje hayi ukuthi mhlawumbe kunabantu abasukile kwabanye abantu ezoMaskandi uyazi ke indaba zamaskandi basupportana ngoba mhlawumbe bemuzwa kangcono noma yabo bemthanda nawe ungakwazi ukuthola ifan base kuloko kaMaskandi mina ngeside dami
kungangisebenzela yes abantu abangithandayo uma uthi uyabheka i-fan base yami kwi-social media i-powerful akubona kuphela amabhinqa angilandelayo ku-Instagram ambalwa amabhinqa akhona kodwa imina emabhinqeni olandela ibhinqe lomculo lokhuzani obehamba phambili kunawo onke nabacomasikani beyabonke why bengafollow bona which means noma ngenza ingoma kumele ngenza ingoma exaba angisazenze ethi ngifuna ingoma ezojabulisa noma ezogiyelwa yimina ngenzela ingoma ezojabulisa abantu abangifollowayo hayi ngiyakuzwa abantu omdala ake sishale ingoma mfowethu ngoma enama kunengoma iphumile mfethu ingoma enamandla kakhulu oyilahlelo wathi vele ngilahlela akube busy ya vele kube busy Khumbula ubhodlo. May he rest in peace. angakazi ngayicabanga leyo yokuhlukanisa unyaka awusuyekele kuma-fans akho bengakazi ngayicabanga into efana nayo kodwa sengikubele abantu abalandela uquality bebonke ukuthi ngoba bayizoya bangaki labantu azwali bangaki labantu abakulandelayo iSouth Africa yonke essentially ngokwama-numbers bathi bangaki angibazi abangenawo amafoni kodwa abanamafoni Instagram quality inabantu abawu-100 and 150 something Facebook kusafanele usebenze kusafanele usebenze mina kune-2 meter une-2 meter ya kusafanele usebenze bese 100 and something angikho under pressure ngoba ngi-competition nawe bhuti omdala uthi wena uthi baningi abantu abakulandela mina ngingathiningi mina baningi kule-2 meter mina ngingathini abanakini mhlambe ekhaya kini kumakoti wakho uma ungase ufike negama ethi hey angimfuni mfowethu ukwathi ungalala ungadlili izithi ukuthi ungakhulumi ngale yini special ngoquality uyayibona ngelinye ilanga angifuni uqichazela angimele ngi-express kumele ibone wena ukuthi ngathi khona into eserious ngalo yamntwana khona umuntu engimkhumbulayo kwakuthiwa umtshengisini yabo umtshengisini awungazi ukuthi uspecial ngani but the way kwakwenzeka ngayo wawuzudide I wasn't like in a way surprised ngizwa abantu bethi hayi khona ayisebenzisayo kulesikhwama sakhe it's because wonga understand why but kwakwenzeka ne uyamazi umtshengisini ngiyamazi minutes to go mthanda ngicela ungitsheleke mfethu ukuthi from here kwenzakalani ngelife yakho anginazo izinto engikwazi ukuthi kusuka la namhlanje ngenza ukuthi abantu abakhonza uquality ngingeza ukuphendula wena bhuti omdala ezungibuza kuphela abantu abakhonza uquality impilo yami yonke into engiyenzayo ingama surprises qhubeka uhlale phezulu ka-quality ku-Facebook utholakala kanjani ku-Facebook nami ngifuna ukukulandela bhala nje quality Biyela Instagram but Biyela quality kwesikabiyela kwesikabiyela obo ave ngithanda lento ukuthi kwesikabani leke kuqhamuka ngala yathanda ukuthi kwesikabani uqaba uphi Mr Zulu kwamaphumulo mfethu lapha ayayi komalume lapha ya kwamaphumulo ngaphansi kwenkosi ontolo emphemba godide elapha engikhothama khona nje oshaya ngenamba ukuthi sikuvotela kanjani mfethu 072 904 0900 uSMS nje igama hloniphani uhloniphani loka respect kuphela no quality ngizwile uthezo SMS uthe khona into angilungiselela yona ukuthi nje nami ngingene la ku Vibe FM so ku SMS quality zomzamo kuzokwenza samdinga izomsakazo weVibe mfethu uyalibona italent elikhona ngicathi masana nami bayabuka lapha nabazwa lapha ku live wami futhi bazokwenza ngiyabonga bhuti omdala nje uqhubeke mfethu ukhule njalo kufisela konke okuhle siyabonga kakhulu oyifisela kona ukuthi ukhohlwe lokho hayi khona phela nabamfisela okuhle uyabo ibhungulile bathi uqhoka ngendlela ehlukile zingabe intombi zakho quality intombi zakho zingaki angisayisebenzisa into umsenginoma bangaki bawu2 all right that's fine siyabonga ngazi masikani konto ngayibiza uquality ngiyazi diploma yonke uphi imoto uzobuza ngokuncengayo ngokuncetheza but ngicela umbuzo
ngiyombuza ngeleli langa mfethu yabo. Usekhona nogama. Yeah, asivene sibaleke mfethu. Mhlawumbe into esingayenza abantu bengakwazi ukuthi be download ingoma ka quality.